Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu adaningani bushroni khair malani kaundo mlio harumaze sanata za dunia watukufu sikwalelo notifa tartibu rinjie banu ili ritsange mada ikaundo raka urongozi kwa jana ka direct njaru mna problem agara junji ambavi haruma mada ikau kena ufananiyo namne ikawari hifadhi wanasha hatu ila na nana mabani hatu au zakalitezo nsipia kao ngaro nao ka garedo haju harumela namna homyeshi kao bandu wanyasi waisha wanshi harumwasha si washamaore ruwanao banu mwanauze video hizo yo muhimu kale umri ambe manyanya ukaya zangozizo sinjema yendo uono shatsukabo yo ndogo za kihaju shalukana rieshelezize babi watukufu watinola wakati amara bilinga ni bushroni khair na baraka malani kaundo mlio hizi sanata za dunia watukufunga ronao kaya undu wakati ukahena mwana mkomo rujoshinda ya hundeleji hauze fikira za ujatsange iliri unde namna ya uvira yo muhimu haku wakati rulonu muhini mru yatsange zifikira za salam zuki wangu mudu karajani garonao kaya wanraka vanu wakamba zirungoka za donai kamona umbalibale kaundo wajawanji ya baraba sayo yokaya wala wakahamba ngwambao ngaborongoze donai wala wakahambo kaya yensi ngesawo nsini basinga muamini ukana hena mnaro nao zizitedwane makaulu wondo wanzuwa sisensini yokanrugwele ukana amazindrugo za jivuriza basunoka wakati watwalia wavuma waono egala dhimwensi nuri bale namnaje rugu santokana wowo kwa jafikiri hata sha ndeheni de atende ukana makaulu ukana usikwaja narishe video ya idi bwana ya done sokange tayari watihe damu na bo ndo ambokana nga watihawo damu wanungo ulwa yao wanungo afao harjango ambokange tayari watihe damu ya mndugu jole waje ya bongo ne sodho manaheje wale ungatsungo jarunde madhoma na wabaleheni bahi shazila taabu zambanga zira mawensi warwambanga tabi hao nuchona menruamba wambo kabati mberwa hula kabati hazi kabati lapitali wanadamu wanu kwa japoro japanu warbe la barna maji yoka banu gela dimori rifanya nuko fulani gela dimomri nike uaminifu gela shama shaka shuna majana henu siku wamba ngwandu haru mavoti ngamwanawe mashaka lewa zieze media leo ambe jau leo mashaka kabata tamba wakati mrasanteo yoka banu wanadamu wanu ngwambao alimamazalika sina wanu uongo na wanu aungo na fikira aungo na jau shangara kubalio wakati rulonu unu irizambao emavushani solawa yaka wanadamu wanu wamba nzode haruma voti ngona namna zitedwa za peo za zozi biraruma ensi izo karnoju udazi haritizambe yukekanga mwandu kongo afikirio kaendia heli ya lazimu ribaki wajibajiri problemu zengo sisi fushie rulane ruane hitwa okana izo idibwa na hambajana bumru elewa banu yambari tijibala mba inyama hindi namba kana kabjamza wadufini leo kale umrahimi bala vumba nogoza urahitswa avumba nogozo kana garjo planezitswa awavumba nogozo kana gasitari batedamu yabo izo nogoko hasangu zipango yabo mwana mkomo ngono kana manadamu amanduo yasawambo makaulu hamanda yayo wede manadamu kaonga mona ukaondwa rwanzo wa kimadhoma na mwetsi iyo nogoko kena ukirikana ritsodaza jau anibari ngabo waruko ngwatamanio hau kafikiro kanga mtuko jiribaru mwaetsi nga muamini yokaza ngo hizo kaza mkishia salam tazangu mtukufu nubushiro khairu banu ikaungu ndolio muniati Hussein yezi munajale kae vakasibire ndoka mwabenze ureja khair wenge mimi nsuhara ya manada matsambokana ngwanzo akedhoma na armaetsi manada matsambokana warwa eshiro manada matsambokana ngela dimori fenja shangela dimwe kai manada mungwambo hizo yarensi rungozo tsono tendeza mabaya leo mabali mamazali katsina wandu yabwela timunyinyi muoneso katsina wandu muoneso ndo hanyu muoneso kwa komorungo mwanzao ni kweli kwa tsumanza muoneso zila fikira za hanyu shatsingoza mashaka henu siku leo mjabanu mabokana la dimo wandu ngasta yari batie damu yotsima kaulu ya mruvamana ya uhe Muhammad ya domo kange tari batie damu yenga mjunderi juzi muoneza mji mtukufu watu ambeni dobe yatsuskiti bengo andu araruha wane wakoza
riwono na ikoni zila za jiri ndo yajibiwa leo ngamjujibiwa leo madhamana mwanzao mwambe kana ngabo dictature warungu afao kabati tabukanizo mwambao mrilisa na mchemelezi nkodo mchemelezi zebaya yokangela dimo gasi tayari wanru afenga si tayari ndongo fulani hata fulani jana usikwa jana mwanama sana gosatweri ahabanu haba kana heshia mavushe ya ukaya ngabo wanru wasakomori wanru zwadi watemsa jaja wansiju sisi karnaula wozamba yoke hifadhi ya hatu na mwangalie mrema hatu mkehashiri noba tikebaya wansiju wanadamu wanu wasabasha mezwa voti nusu amba kwa tuenda nusu amba mwendao salamu mwanama mtukufu sana gosatwe yabo nyinyi mwabanga mwendao harumaze voti mwenesa ukalima mazalika sina wanru yo muhimu salamu mwanama mtukufu Omar Hafidh eni mrugana durafanya komentari yukanga rujua kana karti kanacho jua kana inizonjo hamba ya wanadamu akendami bugujo urema bugujo hamba ile yaonao Yoshua ya wanadamu sio muhimu naritsangaza njema naritsange amani wansiju naritsange dhamana kama mjo shida balie yetsi hatu rendo usoni shariti tsange warukao ngwa wa mafikira zokana wasenkodo wansiju yede problem garjua ukawa zukiwa twajimba swali ngwa sularma bomji mtukufu wa Marseille khair amani ebange narkeradi ritijeri tsanga fikira mbi baba mnatso hatu garjua kama mnatso hatu mtiti kartina marongo wedo jiri bayaba la wasefini nwana na muwanu ngo tayari hamanizo amba mwana azamba abage tayari wati hedamu shalima mazalingu joro yatine kidhamana mruhambo kana ngawe ani usauji zingaro kana ngawe na wanru ngono aminifu akomarongo hanza au kwatumanza yabo alima mazalingu josawonti kutono sondro haho shama mashaka wala madhamana hanyu ikaundo mlo wazima makandida mwanzo msanganyi hemwambe ngamjuko kana gouvernement maudu izo mabao harume mabangwe kamchomba no kosoka mkinaishe shali mama zalina rohe gujoroha reka hanza kukana uja kana ubaki yezo tobiendi salamu mshamiari yezo tobiendi iyo de namna yodo banu mlindawe tsa komori wasuli bala garizono mzaha leweni dhamana wono kensingi ombi haini dhamana wono kangwa zwatsange karibela fikira ndo kana baraka rarancho dola pizana rarancho do kanseni mru yani diskuru ya kamili jumo tsode ya no la pizana shamwa hamba leonyo tipia kwa yatsuza mwana kwa yatsujanze mwana hema udu ya monenro yafanya hazi yake haju yake na daraja kwa yajujibi wakana emwanacho kamzima shaji zote pia gela dhimo kwa kenamna yokarunde madhoma na wajuri pangia nganzorunde madhoma na juri pangia tindokana na tsoro yoke na uritosha iyo ngejokiri manya fikira ya mrundo jina yele hali kana tsoro she fikira yangu kenyo kire namna hiyo yokana tsoroha yabana tsorohaje yeye rohe banuheni rongo warwatoa mru yabala dhimando kene badala yabomba kana na tsoroha bana bakebadala ndo yo wamboka tsumanza ngonda hu wamboka tsonza limama zali ngonda hu ngonda leo ngufanya mabunjiri wa rupia kwendao nyinyi mwambakana leo kama monoka na katswanziwa na mwenesele tengola hanyu wanru hanyu waje alimama zaleni bana joenda tsunde mru mkeno wanru mkena bari na maji mparase komori yabo bengwa kama jafanya voti warasa wale wakana bano mroi katswanziwa shara ze votika jarewo mwadisa mashaka kamtunjia mahadisi ngine population mwajoze tabu za wanadamu hawizo mziju wao mwatsanga za fikira za hanyu kanga mwanao kanga ladhimwe tsike jao geladhimwe ke jao shando chokana nusu mjoranga mikro geladhimwe karstari bateda inuendri yeda musa barindri kumanu etsi inu hatuso tipia eni mrugena droit yode mana balo voti yokuwa na kumori wende wa voti wambega ranza mru fulani shanga mwanao kaleo wala la mji fulani mina mru fulani na jana nzoni votiwa shabo mimi ngamtswanza nwane mwana mola mjini ya keja ungesokaza nkemi ndama miche izo dizorona ubanu shaka batsiru kwa sabaki muoni inu heni na rohombi ya kansozi fubani za ho wanadamu yode maana Mwenyezi Mungu kwa kanola sinola utoe aya yenu yanazokana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu kanuparo shanje kaumu rawe ja shanje za nafsa mweza hao leo mwambanga botabu mwabensi atungyo dingoni
geladhimo wake namna tartibu ya fikira zoka yensi waruone madhamana we fikirio shekale wajertol memwazali kamsina nunzuani izongaro nao kamsina numali izongaro nao yabanga mchuko kama raisije amuno mastajabu yokana dhamana yatsinze bi yabale wandu waje Marseille wafanye bunjilio na bwela dhimwe bie ila ijoka ya dungane nanru mengo miraruende mwali aunzuani yaonesoka kweli ngomona vanunzuani owanadamu kwa tonza limamwazali vanumwali owanadamu kwa tonza limamwazali dondo hamwaza voti sidoamba kwa suenda yabwesa hiyo ikawa jawarengeza mikro wajodo jijibili ya ukana wakomori wawazingiza shemadhamana wakajana kama mwenezo ambao leo wanruwa kama dhamana jana ngambori tesele oke sina valeur ila timedia shawala wadamba wana telefoni wanu wadu aloma journalista baha yabo izonu kukori zieshi jana ngalizensho baha yabo ngarichukwele waje ngarichukono ka unu nganga sina walezije shabu gizo kodwa daru ne doronga banu yewe ya landabi yewe ndo biwewe yewe ya landa yewe landabi ba ani makawulu ya kichofu adabu na ujewiri ikawa ngaramino kana heni rokumrazabo banu hawe sirendao gasungofana naye kabati rogonjozi fanya banu hausabe banu zifane na mrundwa jina zoto jofana nami leo ngaro nomrwa jabanu hunyimazi wala mruba namru haumruzuki wa mru haumbaba wa mru yeumale zinda ya bukuli ngaranza wensije yenga nzori badilie tsiatuje wadaukana baraka wishe wanungwa rohao Marseille hauwa rohe pari warenge pia redo atefijo alimamwazalia sebotsi yenga mjunendri yembala Henry amunama ya joni yogyo hamba abikaba mjoro mpira joka njema utowe rujo wakabala kamna rema rujo abumika mpira sheka ureme joni abuna vertise ya joka njema la mhoto direct rujo wakabo husa untowa mpira shangwa muaminukana linkiri kama aminukana ngabo wandu watojojibiwa waromali mamwazali wahezebera mu muhawa ke marais ukangarona ngabo wandu watojojibiwa wahezebera mu muhawa ke marais izo ndizoronao iyo kaikiri mrukajuka raisi baro mji wahe ngwa manzao mrukajuka raisi bari mrugene kundi ngwa manzao mruka raisi ekezi siwa ngwa nzao mru leo bana nzonke raisi wahe komori abangala dimo nundre mali nundre nzuani namtumna taliki mtitiao watukufu swandurulo banu raba okana ngarembao ya ukaya leo warungozo ngabo diktaturi yansinga tabi hao ngarambonga sikini yao yensi bamvi hao wao wasubuto emibanu wadoto makawulu yokawe imzuani wamgazija ingabo mtukufu ama mzuani ebado wasoma edo akantia mwensi hatu wasimbusha wensi yondo walona mapesa yondo wafanya ujao ingabo mtukufu ama mzuani leo ndugu tuanza jakebe pare hari mgasije bondo mgasije boza barindi alafu mru wangu tuko jajado nesa commentary na namna kaya harimo zo dawla haki ya Henry we mru wangu tuko mama niambe kule mwalimu mama zalio msanganywa masiwa na mretsi bayo rohombi izo heni izo nuko za upeu yokawodu alobo tiju uwinjini watu songa zija heni mrono keka kaja jafara nsabu katsina maisha rinabyo rija huno uwinjini watu wanzwani ndo alobo tiju wamzuani ongena haki umkomori ilani arudhu ya hatu latia mru na bebe mkazi jata jitsuwa bonsino pando shemzuani gena hakika zija yemzuani gena hakimu mwali yemwali gena hakinga zija na rirensi wana aspri watiti wejaradamba we mzuani we ijawe kwa mzuani yemzuana rende yemumwala rende na bongo bongo dabla haki ngabo msajaja mwinji wanzu utilwa bamvi ya wanu bari bala bweneyo na ulapiza na mnamne ukawa hari sabazema siwa mimi kama ile uka alimamwazali ekardo zarfa tartibu holio de magoma na rulo nao ribwa zarfa tartibu kana rimtowe jao watsina ayo kana wakomorungwa wanao mru kwa ngujo shinda jasingare amani ngujo shinda ya jaro nese ukana lebo yabo banweni mrobo kabati maji kabati msomo kabati jao yo jahamba yoka mimi dhomana watsidami utsinda ubono mwanama asana kosato utsinda bienvenue utsinda wajimbe swali utsinda ubolto utsinda we ranya cha urongo wambe ko tabiho na rongo shawo dhamana ambo konzo rengensi
uwo yo jarambia yokaborlona mahana mahabanu iliwona ukakarsina mwenje na mni amini baba rokaturizambo banu sasa hadi siminansi fulani kama ni kuaminifu olio gasina zahabala likansi bala garjore ngarifanye namna runhe mwenje zele kodi sasa hadi sisi na wandu kwa jari saidi hizo deze projet arma kampani yala dimuru madhama na dorambia ukapanizo mtsonizo rizitwalia ngarizondrosha wiri sasa ndo kanura jebana ngwanzo ali mama zalaro soroha wego sibi wejao wekada yabo mkomorondo onferendi haroha ishamba la nduze haroha inu grupu ya wandu weyaroha wenjie kotindi hondro aliyo garanza wori hundre mrujo jarambiye yoka evo riwono kana maboka batsi msomo uhadisi wenando borchoche amin ukakabatsi rogorisi aminiyo ra mahakama ra jeshi ra uraisi ra ufundi kabatsi namna swana komori irinika we mwana mkomoru aminifu harumweza ngoizo yabonga mwele wakana zeno ngoizo jazibadili zokanzo zibadili wani wajeni dokanale ubona bokartsina mwenje yabonga aminiyo kana wala wani kiweze dhamana za husu mwenje baadhi ya haonga aminiyo kwa tsina za kapasita zo baleaza ngwa mandizo yokela dimurunde namna tartibu nyirwa jina sha ngabo zile kao hata kabatsi uaminifu yokamana mkomori ya tendemano ngo yani kiwa uaminifu sifundi izonga mwana obanu simruwa mahakama izonga mwana obanu simruwa jeshi izonga mwana obanu si hata baro bato la raisi kabatsi uaminifu kama aminukana ekari balo bisaja jaunu likubali mabani hango wangu na shiwangu likubali ukana ngartsongo muhimu do chokalale mamazala rohe wallahu abakar jabona yabakar jabona ngarendo haruma msajaja ngarendawe harumatabu mjumatabu mana ngama aminukana wala wambo kabatsi wambali mamazalinge shani wamboja holiho edalili ya mvuande maingu kwa tsone nestazi la tartibu zokana wajobala yetsi hanamna fulani ngona programu fulani wajuka jao shado chokana lima mazala roho we diktatori ngabo diktatori warungwa fao irungwe diwe bahi basimra kubalukana kairiwe ya bangeba mwanga amani rada wao wao angabo chamba kerikiki yambukana ortesero hayabo sebozo kweli ebonge watukufu narkeradi ri siwakomori ri wangalie baba ngabadunga mbokana emgazi jambo kana keri kobabi hana usoruvu leo ngarabo kartina jao leo ngarabo kartina jomo ngabo mbabi fulani tsayino ngabo amani mane amani ngiyo ngamonao kana iyo ngabtiko injia kadwa bili ngamonao maore na mdemo angale maore ila amani yebu walona jawa walona tele la pitali walona janga una amani kamtsuwa na kamda mdemo atsoma ngale tsila mnugu abanugu hisi kana ngiyo hama ani ngiyo hama tia kiyahudi ndwalo hitwa zebali mwanao owanashe kaundo roho ngazija wenda hula eni mnugu tola tasha hitwa yonga jojo pandeu shangara amino kana kaire babinu hano wanadamu wakabana wende biyo banu hata nusu ya hao ngo Faransa nusu hao kansi Dar es Salaam nusu hao ngo Komori ngamona ukanada muwanu kwa tu afikiana kwa tibazima Henry mnungonzo parti ya Hendu Irume salam Jafar Sule mnungonzo parti ya Hendu Irume shakabat fikira za hena mru ikawa ndo ambao ngonzo darama voti ya rebelili ambarongo ya ukaya vanunga mono jau na rekebwa zima kanzori kejao warumiema kaulu hele jimbo la taifa shango vanu idi bwana manambango atingwa mjote Adamu mwanzo yake governor mwenye baraka tsetswali zuki wangu mzee wangu mjomba wangu yake rais basi vahe apo bahi abazi sababu wako mon ezila wakahamba kakabati msomo ezila wakahamba kakabati jao ezila wakahamba na lirensi liturumia heni haini namno tipi arambonga botabu c'est vrai ngabo tabu ebanka mtwangali okana zenti za kiafrika zinu uziro owaru kwa buhema tswana si na mwono uziro liyo zilansi mkuu omwenga baya mahala wafe wandu hata wakenusu wakarima mkabala arumensila uyo watinoka wahisuka ngamonkodo sisi ndahu wajojiribaya mahambe rasujo sante wajojiribaya mbajiri rasujo sante wajojiribaya mwali rasujo sante emnatsi watu yalumtiti winge kanga mwamboka ya ngo tayari watihe damu basi na lale shetani bome silamu
wailokewa omwiso mwanadamu ndo mwiso. Mwanadamu yojo handi sandro hesanai. Mwanadamu yojo handi sanai hesandro. Omwiso mwanadamu ndo mwiso. Sime silamu. Si wandu ko itoko ladhimu ani haina nogozo tipia rizi amini banu. Riteho itswani. Shangojo shamru. Vanu wengo seidio. Wandu wafe. Go seidio. Kwa ketabu. Yenambi yeju kojazito. Babanu heni mrugene drua ya hahe. Vanu harumweshi arabu ngabo marahili ambo marhalatul murahaka. Iyo mrambe mwana ka ifwalu kadha. Ishrabu kadha. Nwain. Endaban. Sha. Yanu marahili ukawa heni mrungu tsangoza fikira zahe. Heni mrungu nuoni wahahe. Heni mrungu natange fikira. Heni mrungu natsange fikira. Heni mrungu naduge fikira. Heni mrungu naonobane lati murende. Shitinu gozo kanari jerudosi ngarambuda. Vanu ngo fanyo nai. Vanu bahamada ngela dhimo fencha. Bahamada ngela dhimo ketsi vanu. Bahamada vanu insi njema. Bahamada sideheli. Ebo ngabo watukufu. Ama na mabenvenuto ajani sale zehila. Kwa ajani turuble babanu. Wenge narelewe watukufu kana. Izonga nyiyabo wanyinga monao. Wanadamu wanu watesidonda mavoti. Ngamonawe zo waja wanzoa panga baha. Alimamazalia jizulu. Mipango minji. Vanu jau. Nizo wabada ya wanzoa tefijo monsiju. Wenge hifadhi hatu. Na mke hashiri. Na mdungeza telefoni. Yako kare ponsu unraru. Na fanyo suku zima. Zinsanansa za hema siwa. Zizingarwa. Ya amani ya hensi ke hensi. Uwabongo nduharu mavoti. Na wabaloa nruwa hao. Uwabongo nduharu mavoti. Alimamazalika twanziwa. Na oneso kalimamazalika twanziwa hapo walona wanru. Shati duskuru za bango tayari. Watihedamu. Na jau. Wajuka mchabano arumeze komanteri baada ya vanu. Mana uwenji kwa nauta komanteri ya udea vanu. Shahabari za kumori. Mwenyezi Mungu ajua bariki ukaondu wabe hawa mesaji zinu. Zejo mwanwezi tsawe juhawe werifanyaza durade response. Yaukaya na mzidi. Mruna de. Mruna lapise. Mruna ambe. Shaava yomba. Wendo wabi mruna jangali ya mindo. Avayo hemra lapise mru mrambe. Ebanga mlapizo mru mindo. Iban shahidu ya sheninja hanisho. Mimi. Shati duskuru zo karijabanu mtataho yechao. Wechao. Ohanyo wechao. Wekada. Mrapange nrabuba. Ilileza hiti mazinu. Risome senai rangamizensi. Ngikariransi adokana baraka. Mruondra mru ya jabanu ya adam. Mruge mru amba mujibu. Salamu siku wangu fakimradamu. Presida wa RDDC. Mriondra mru ya adam. Mru mzasa mru ya jibu ya mdea. Mriondra mru ya adu mjiwa ha mru ya dea. Mriondra shatsuru kamra chojipanga jau. Bamramba makaulu kujajibiwa. Mrahiba nwade mbubure. Wenge kama minukana izo sarizoea chayo demanda mwando na kadhani rungwe vanu ka Allah zila rakofikiri yuko wanadamu wanu wambao alimamazali katina wanu wambao kayangela mwensi kehali fulani kama aminukana kairi wanu oi wambao kabati enamne ntienda ao rahana wanu ka wanu waju hisi santini karijo kahata yuko wanu da wanu nchujo kababu wanu jina hafikiri arijozelewa na mwendo rijowelewa na ugardolo hususia na mkonsi wa hatu wa shikomori. Salam. Watukufu, kamina mnamada na kazani mbehe vanu, mchashi. Vanu, gamuhaminukana ibada inu hena mruge muhimu ya uneseze fikira zahe, wakangaro nao yensinge ndao, nutidoke kala ramba yensinge ndao ondu wanadamu. Garo nao zituabia ndo baraka ikaubamvi wanasha hatu waloma wore wazionesa obanu inu ngamwa minukana inu bengwa tsideziwa shayo Mwenyezi Mungu ngerati ukabanu deja ngamwa hifadhi watujele wanai mrajo hado hata saluva habangu ntsa obanu lio mami banu katsipatabu shana wele ukangara nzoru wa hifadhi reshele ba mwanadamu ndo mwisto anasha hatu ngaro nao mono video bwa komori yatsambalia yabo wanasha hatu rekaramba mwana msho hatu rekaye mwali reke mzuani reke mgazija shawa komori ndasubu tatsuweze nguo yave silipo na soutien ya doamba rukani na mni filme ya renge mwanyanya ya mtsengele sobanwali ya toi mabele mwanadamu do mwiso zinongo zinu emana leo
haina rongozo tipia riremao emua hedaula dabukaze hatua za miji zizidwa shahale zitendwa zizi kaujirani mwenzi ya miji ya hatu kajaka suli sirikalini hata ndukaja kodojwa katangabo sirikali yokabakaze hatua za miji amjokana baadhi ya wanru wajutabia wakawujibi walo partajewa ni partage hiyo yewala mdahu zoto biyambi kauna rashelo mwiso wa manadamu ondoka na baraka basi mesilamu leo basa jaziribira wana mnainu irikotsore zangalia irijo pare sirikali ye sirikali nudho mana hanyu tena yokana basa inu warijula nao kaya haina rongo mru yazifanya mrujulu kawe yo haumala ni fulani karjamba mrenda arenga mru ya mlola karjamba mrenda ambangu no vinyo yo shauri yahe shamru ikawu kugwagodo ani gushiro mipaka yomenya ila namna hususuya no mkonsi no usilamu yemruo ibungena baki maore shani sajoja komore na muhimu na muhifadhi zikedalao bimana zanugo zirongo mfu dabo komrungo no kana kamjo kama ore nifanye zona nzao na devakas ndrejei nabo garimenyao gazini kawo mreji na usubuti yokawo lazifanya mamjoda nazifanya sinwele kawo hakana mrumme hawakana mrumshe wala la mzima hamrenge foto hawabanda harenge video ila hajahe piplie olangu tabi hamenyawa shadala wafanya uhawenza juziri won bali yakamaori mwanamshe warojoba montage ya hiri no wakaurongwa shikomuri wakaurongoa hedahe ya mwanamme mrugu hisukangu afanyao zenongo ngabandu alobala ewe kurati beruga kisera wanale mwamenda wala kwa tadi yao wamenyao watawao nale mwamenda wala sirikali na mdangeza video zila mtunde mwana waimda huu katinu kuzalingana nasi yabaki maora shaini sajocha hula na hifadhiwa zikemsomo harumowa rajina yabakangu ambaunga mwayengo kwa jojo hamba shakinyume wa mahifadhi ukama nadamu domu iso si wanu ikawa riju hangari juwawe namna manadamu heli risomo waze wa hatu risomo mema pala shio risomo mijini riwono manadamu namna ja duniani namna ndozahi yabo kenukiri yokarile wo butsambe banga bumrujo he mrunade runapize runahe sisirulo banu rongo wao yabatsukanga siwahara namna hanywa ujuko jamani yokaleleo wanashatwa shikomori ilijoka we yale mji fulani nguhema na dosufu wazi ya mwanamme yamba nti bonaishia sila wamaji yabo yetobiri hambo kabonaishia ani nsola wamaji rongamadizo warongo ndomo kwa jukore je komori wajimuva kasi zi hatu wanazirengwa doka baraka ritichilile tijao madhomana hatu inrogo ikawo undu silamu do muhifadhuo kaleo wanadamu ikao ngwafanya wazano zinu salam zuki wangu mwanzani wangu Mustafa Bakiri Jamalilai ngwafanya ndo ngomenda zinu sirikali mdaza sirikali kado renditiwa nsikubali baba nuwambao zinu karchujua jangu wajuko kando hendrini si wanadamu yo uona zila yeshio wakati ula na zila zabira shezi jao mimi nefanya director inu nsujua banga sina sangabi nsujua ejuka ujiri amjo hufa ejuka ujiri kamjo milone nyumba inu ejuka ujiri kamjo nakozo hazini ejuka ujiri rongo hindi ngabojonya mvua izijirio hosoni izo Mwenyezi Mungu haribalili ya ukana mwanadamu hahana mbahiru ya kazoma choju ambao ritwaa ilani baraka mwanadamu eka hasangula we roho yoambi ukana fabaswaruka li an yamkana ayatsaila mkana walakad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghitwaaka fabaswaruka liyawma hadid kama mwanadamu karumwe dunia ukaurwari ya ukahenda ukabajao usikwalelo unufakashafna anka rihujusa sheifiniho ani savidiri mrojo namna hiyo ukana rinikuwa limiti kartsuwa na nuko zinji usukwa leo mwanadamu macho yaho ngao mahali ngeswana damu kaunga rujuka hufa irijuwao
ya kama nadamu mui haruma waranzori bakiwa upande huo ukano kwamba dizo lazima rinjie babaru medini wanadamu ekaharengwa habaliwa roho kwa hiyo binguni basi kama nadamu mui wala malaika uhambo kana hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyat roho hiyo kena ujohea ho binguni hunu raha hitwa shangami yasha janja armadito la sindano c'est impossible yuka hitwa shangami yasha njia armadito la sindano imaiti roho ila ngerongo ivurizo mazunguniyo isibo nsire de hashetana mfui donje wantu wakadhalika najizi dhalimin hizo ndezilibwa za horu madhalimu wandu wapeo anasha hatu riju harmadini risome si wa humisirini risome si wa mwema shio uwa baba hatu wadaza hatu rijuha kwa ya tupa rojuha ya juha harmensi ya komori ya bali ya tsuwa na wasubuhi mzaza mru kwa mru yerenga msohafu ya zungwale daho zizo tipia za bariwa nzori jiri jitowe irambo kanga rodora kema ore ridiwe zo hufa halafu hizo tizambe reshele ziza nezo nisolo muhimu irambo haine mru ngemtundi wa hemu anyanya ngegomana hemu anyanya ya mwizuke juko kankodo gajoka baya amjona rwande bari tizamba ala kulli hali ngarifanyo nai shangabo za lazimu yoka ikalonga ronao danger sai yendo ya shile mipaka riambe ze video zori ziwono mwanamsha wahimi hatuwaze nguo haba kina silipo na sutie hadwe jizunguse namna yinu umwiso harengemana mshe hamanda eka ukajata tahiru hamunkamwene sawanada muwaone yokanga mwenawe mabele ya mwanamsha we sime silamu nge ze hatu wanazire mwana wakarabaraka salamu mwanamsha hangu Latifa Jalim Latifa Mwin Jalim nge narikera agaro karabaraka narikera tilizirongo we baba kaijamba kartina makosa sha ila gendo tro ila gendo yesurwa ya kimana mkomori kisila muhususuya mkonsi franchement manadamu yaona jango no kangarita wao ilenge mratsi ono kange maore banga sarumenti inu ngabo watsinza bia wa jarumenti inu wakareje makiesi hata mpaka daba hawareje makiesi manadamu ndo mwiso wanashatuka mweshelea ze telefoni zinu zizirele sawandu ze telefoni zinu gazitonka zimtooni uaminifu leo mjukwaza mkenyina wangu mloolwa mwanziwa ze shughuli zila rwafanyao zila mwanamshe Mungu anadofanyili wazo ndugu jo nyama yo kamrarange mwanamshe amba Facebook hafenja au hauwenza hatuweze ngo hauwenza ukawone mrumshe mndambali yao edeone seletengwe edeone so komori ede alibe yede ne yashikomori karikari hadha ndo baraka bakar tumye ngani shenu namne kao mwelewe mweshelee mnyamize mweshelee umwisoma na damu wenge watukufu tukwadhane shale zemba pande huo shaka muhimu de mada mwando ikaunga ronao kana hata pakada baha ila namna ukana rikinae irijibiwe ironokanga madhamana ikaunga tuja warengensi waendese madhamana wao ngwarusomesonai wabalawe nsi hamalahuzi wade yao washemezao kodo ala kulli hal narkirad bangaro nao kana mnatsa madola wedo jiri gar civil yabo yetsige joriki narsikinensi mumambale mamazalika twanziwa monesela fikira zanyu monesele tengwela hanyu mfanye hazi harumwe maraia banga mwanao yeye habakiwe tiju alhamdulillah yenda nzuani letengwa ngali mdungao yenda mwali letengwa ngali mdungao yenda ngazija letengwa ngali mdu izonga mwanao nswamba ndabo mmono juzi akobwekije mmono alimamazali na mndambia mfano wa howandu ambako shidano naye ya shidano ya undatengwa madalila katizidwa na dola uso na amba karija kubali na jana jao hamwiso dukaye serikali ya hatu na mke hashiri akaurenga konje tsundaru na rengo sukuzima na mke hashiri na mdungeza telefoni baka kweli mrungo mongonzo wali mamazalia rohe na renge pepe na uneseza fikira za izo kabati manadamu ujo haraya ke pepe amba ngaranza umru fulani mwenye baraka ngena bunjilio pepe yende pia imwangalia alimamazalende mahala katsunda ba mru izo ndizo chokubali ukayende heli yafanyao katsude katsula pisa abakine siasa mumdeya sheni banendao wakomori kwa ngondo naye
wange mimi hautimizi animbushiru amombodu wanjema. Mwenyezi Mungu mhifadhi Imam Ghazali. Mwenyezi Mungu mtukuze, amnike fikira njema, amnike biswara okanga monokana weide dhamana. Mimi ni mwanao wotiju yokaya ya amani ya hensingio antre hatumali nzuwani alhamdulillah gamonokana yeye eni namna rilio shangari yeshio wanwambo nge hata ila dumurione ila namna ya hao na ila namna ukana yeye nge hata shazidwa na kufuru na dola uso nge mimi kana mushiru yemu wa daula bahati njema umuri Yesu mgajalie holiho duana damu wabongo ndwa shida nenaye neze fikirambi rono nizo nguyani ke yarengezi yani kalima mazalika mwawenze watufa kumoni garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.